Kubur ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso Po near Fabricate Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka dukan kitiar kilan met ka babhatam hakador ka babit, Hanong Thumai Old Beat House Shillong. Ringkat lang bat ka perthai barok kawai, la rakhe ye ka sngi ba kerpang jong ki kenthai, ya ka bala tip kum ke International Women's Day ha ka pratrik unai leber arajar arpawai. Hagani ka sngi na kalyang ka seng kenthai jong ka dorbar shnong lom soyung kum ka dak ka jing burom ya kani ka sngi ka lapenlong ye ka jing ye kendo lang hayeng dorbar shnong ha ka jing sakhi lang jong ka kong pidalya toy kum ka kongsan umarsan pakama wahe shnong ka dorbar shnong lom soyung New Hill ki longpa bat ki khon samla jong ka shnong ya ka jing lang hagani ka sngi lapen ya da ka kong imi de ka kat pho Hagani ka sngi lapen ko buram ru ya arngut kinong tray asha jong ka dorbar shnong lom soyung ki bala tray shitom bat ki ba aye ka jing shakri ka babahatam ya ki khon ka shnong ha ka por ba yale persha ya ka jing pang khlam covid khat khandai haga jo ka por lapen ko buram ru ya arngut kilong kme ki bala shimkhia ban panyai bai panya rinti ya ki kam haga no ko por ba ka dorbar shnong ka don kam yaki Lapan po penpeng ye gani ka sngi de ki jing rwa jing shat balay ya shimbanta de ki longkame ki samla bat ki kena red. Wanang kong ko wal sakaki kami gani ka sngi. Have a panay ki history. Yung kaman was dang open man ya gani ka sngi ko karpang ay kitay. Kuwaawan have a kutai ka team. Ka team yung Arjar aspa apawi yang kan kini keski ko kerpangi kentai por ki kini ka ye keski ko kerpangi yang kentai pecentum dengan yang cara sebelumnya jadi kerja di kentai dan mandi biar tak mesti tambah sekian kedua ni bukan tinggal kentai yang upan kuat sirut sini. Madam, kublek sibuk. Sedikit yang kau, yang tak bol, kita. Ini kita akan perempuan, awak kata. Macam bol, perempuan, berpijak. Itu one boy, kemudian bukan kita bercerita. Kita hangat, pakai apa dia buat kau, ada kata. Dia hayut. Tak perlu bukan. Ini penyelesaian si kompansi, pemandu kosiapur, kita mungkin wadah dia mungkin kita buat, kita bercerita, aku buat pelipur, MD atau tanggungan.